Minista wa ũrĩmi na ndethia Franklin Mithika Linturi ni aritite Mukana kiri MACIBU na anini bao batekeze kujukia NKUKUMO kiri uchiandikithia bwa ARIMI buria bwitite na mbere nthigurune yonthe. Nkuruki Linturi ni ataririte mwankira na ande ARIMI milioni 3.4 ni barikitie guchiandikithia kiboria guchumiria na namba nene kinya nkuruki. Boniface Mwongera na Ntetweje Nkuruki. Kwino batu bogo murimi kwithirwa icumire na guciandikithia mbere mubango jwa thirikari jwa guciandikithia jure jwenderete chwithirwa jwikinyira muthia bobo nabu nioge minista wa urimi ja nthiguru ni Kenya bona Mithika Linturi kiri gikaro kia moko muno ntukwenarua obisini kwa waja Nairobi na mongaru taiki igo narua iturinjisite antu milioni 3.4 na wombe ura utairinjista tafadhali anko buromba ndata very important ki un nondu bakuthithia planning ya bura mantu yorimi ya etana mbere na nontu nyabagweria kwa address mantu ya thina ija irio ya tukwaritia nontu kwendo partner na arimi denema bura tukombocia rithia irio bibingi na namba zino ciandikithia kwina mana nontu no gwatuma nkithithia budget thirikari nkithi propose budget cia ministry cio support mantu fertilizer mantu ya mbeu mantu pesticide na mantu maingi umbaki kurithika boya nontu bandaterekethia kurio so na naratu itirite nende kinya kiuya ni bwa fertilizer ngethia ngituma ya ni voucher system ira electronic ira gutumira thimune ku no gya guthotika pchandiki ndatai utumba kwitira ukumba kufaindika ki program cia thirikari ria tuketha twinacio kulingana na Minister Linturi mwankero twankirite kwina groveti ngiri mwana magana janana kiri kaunti 34 thirikari yandikithitie na ira ni bageta kugura fertilizer ciao na into bingi bya miunda biria bakwenda ura ukethera ura tukwenda ni ati mugurima aeta kilomita igana kama na iri kana umaga cio wirite mbeu mutindwa kana uma na ranje kiagu kana na ranje nje kisima witite all the way na no wirenda ni kibiricha so in distance na convenience tukwenda ku create through this system na ni uko opportunity ya upiki fertilizer area ira woe kona convenient kiwe eni onjire kulithana na corona kateno ile itura kwa fertilizer iete ikarimbagi ikendia kana ko ya fertilizer na already we wina muunda yote kwana fertilizer roko ya so eni onjire kwa recognize ukora na mantu ne yario kenderea Minister Linturi uroshitite kuthirio nyubo iro ja nthigurune kwa mieri 36 ire ejete na ugitarongoine na kwethura ikabira ni thirikari bangirite ikumutetheria murimi kunyia goro kumithia kana na gichonko cost of production. See, we are in a hole. Now that is why most urgent things to address is food na cost of life. Na ndikio onto kuona kinyatha hii we are creating programs ile ika address the immediate need ya antu ya Korea. As we now venture into programs ila long term na sustainable sia kuhakikisha murimi tumuputi into an arrangement ira akaumba kwirimira irio wengwa. Number 1 nonto tukwenda boritana nikyo ntu benkareza mantu ya kinya ya extension. Nonto there are other ways of trying to grow food even without relying on these organic these fertilizers. So it's a matter of time, but in another 1 year things will be different. Bonge Minister Linturi na shoketita Mukana jo munene kiri MACIBU nyama cha buchuru bagwita bagita yarimi mbesha kenda bandikithia Linturi ariuga gwatwa ukainira thirikari rumbora kuyenka antu bamiru tie muntu buri kurita nduru kana Kenya yonthe kenda register poto toetere National Government Administration Officers to train mandio kenda beto train MACIBU so ndio kana MACIBU akiowite siringi kinyemwe kenda register ito report kwa county commissioner kwa munene wawe wa ndio atikirwe action na ute muntu uburi kwetha engwine akabuto immediately totekwenda ine mbonde ya ku sabotage government projects iratu ina chocha stai na kwa tu kakaba ibantu barabari ba system wirenge itowewe wananchi batoetu tuka make sure tukuona opportunity ya kurikania na ntu urimo ego na gotigiria kanya gwaku nomba kwethira kumithia bya Korea ete ko makane maturene kana taunine na de Minister Linturi na kurithira kumithia bya Korea
wambe winyirie mbere itakunyiria ntu baome. So government kebu igupwikira mechanism ya kweria ufacilitate environment ira muntu akomba kuthia ino urimi bwea bwa kuirera no is not the duty ya thirikari ukurera wiwe. So thirikari no set mechanisms in environment ira ukaomba wa access inputs yaku akiriro no lenjire kwendekana ukomba kuirimira na nao no ntu bengi ibaurire no ntu bona yaka urimi butari na maana isu effects ira to kuona twindinya tuchumetie baraba ciumirie na bature mashambene inyabia ba produce bite komba uturera na nikyo ndo kona tukiimport irio na mantu yamange yet tugea chokori mine tutinyiriaki tugeda tuoso create employment ya antu babengi kyo ndo kubene no ntu bamba kuthia baurire barathama aendie wekira mithetu ki buckets ki nkunia no rimi ni kethira cumulative effect ya yo tumbringite antu babengi on board ikethira ikichangia kureta down funding deficit ndi nke reporter anta Sharo TV kuma aja kingina ngine kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera.